Zla žena. Ako ti je stalo da prepoznaš zlu ženu, ugodi da se nađeš pored nje kada mesi pšenični ili kukuruzni hleb. Tada pažljivo prati šta radi. Ako testo, kad ga razlije u tepsiju, privlači k sebi, znak je da je zla i naopak. Ako testo ravnomerno poravnjava, ako ga tako tipka, ni tebi, ni meni, kao što je red, znak je da je veoma dobra. Ako testo, dok ga poravnjava, pomalo otura od sebe, to je već znak da je predobra. Bolja i ne može biti. Žena koja ovo priča, ravnomerno razliva testo u zakrajenu tepsiju, sprema proju. Tapka i kaže, pošto je testo poravnala, da je pre udaje kao devojka bila toliko tanka i vitka da je mogla da uskoči u čuturu. Selo Dučalo.